Hey, Cian Cian Mac Cártaigh is ceoltóir mé leis an grúpa ceol IMLÉ. Ach aniu, tá min seo Bloc le multi-ceol a thuirtíomh, agus ben me leart faoin na halbaim is fearr atá eiseathe a 2018 go dtí seo. It does support MGMT, seo an ceathrú album atá eiseathe chu, Little Dark Age an tel atá air. Agus is tógad tá siad imtharrás a dro pop ceol leis an album seo, agus tá me ceappa go mbeidh an lipid ceol Columbia Records iontach sás lei sin. Tell me, what do you want? Iverdó Joan as Policewoman. It's even lum an tanam sin. Is ceoltóirí tá lunathe nua éireach bíonn siad ceol le Lady Auntie and the Johnsons gomininic ach chuireann siad stuff héanam amach cumá agus Damn Devotion an tanam atá an album is déine atá cie. Iver trí grúpa ceol atá lunathe ré ceol éireannach den sco tá mé iontach sás a ghfuil album ag teacht ó Wyvern Lingo. Tá an seolar siúil ar an ina beag seo sa button factory MGMT agus baid ar comcort ar fud fad na tíre chomá. Rud anig is 47 Soul, grúpa ceol ón Palestine ach tá siad lonathe London inis tá tionchar hip-hop le clúisteáil an seo ceol Dawsa, ceol ón man iarthar, bíonn siad chuna in Comhairle agus in Arabish cumá Mólite sin an taran is ansalm ó 47 Soul. Tune Yards, tá Meryl Garbus arás le album Ella is even lum an tedlar an album show. I can feel you creep into my private life. So le tedal mar sin, it's kindergar album den scoil down. Elementy indie an show harish, sfedal fed daus leis agus killing ceol ar an imol ach tá siad a gúsáid elementy pop ceol cumá. Sin na multi ar fádatá gumsa, seans go multi a gcuibh se cumá, mátá den teacht ar an bhí seán seo, féidir libh multi ágáil síos an sin agus tá ag súil le clúisteáil web agus ba mé ras a rís go hána an lua le roiint multi ceol eile.